Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an komin ilo e la diaspora africaine ari ko mardi 28 janvier 2025 haray mi salmini on fof mi landi kisiɗon e jaam miɗo e jaam jammo guine jon wondi on haray machallah on fof moɗon miɗo torano jaam e kisi e newende haray actualité oblige voilà haray woodi image ji boyi komi addana wondema jeune de l'action inni joni kamɓe ɓe tawti Mamadi Doumbouya. Ok haray min komi andinta on kala faalaɗo yawde tawta Mamadi Doumbouya si tawi himo wadde nun e ɗiɗi yo hitti par ce que il faut andon wondema ɓe faalaɓe jokkude propagande fenande Mamadi Doumbouya eko wonmo e wallitade gon fou c'est-à-dire kala no ɓe hittiniri ɓe yaari ɓe tawtimo wo no moƴƴani en c'est très important que yo taw hara sifa ɓe yimɓe ɗo ɓe yaltay par ce que déjà min si mi yi jeune jo l'axe no inna joni acciti combat on sabu fenade sabu Mamadi Doumbouya sabu promesse ji Mamadi Doumbouya ɗin c'est que on ɗon on o jamfike ɓe wonno waddude combat on ɓe yimɓe waraɓe fo o jamfike ɓe yimɓe belsuɓe fo ɓe yimɓe wonɓe hande handicapé fo o jamfike ɓe fi hon ɗum parce que ɓen ɓe waɗirali combat on fi yo fenande ñiiɓu lagine Mamadi Doumbouya o wawata fenude ɓuri ko feni ko o huɗike kanko tigi o windi sart joni o respectal ɗum ɗon ko promesse on ɗum habbiɗa joni ko ya jokkuma ɗon fimo jonnuma gongel joni inna joni ko ɗum ɗon ɗe woni promesse on joni ɗa habbi promesse on joni si tawi no joni o waɗoyali kadi wiya hon ɗum yiltoyoɗa inna kadi o ɗaynima arrêtez la démagogie arrêtez ɗuma yagal ngal honno yantelan ni c'est-à-dire prostitution politique on c'est-à-dire ɗum ɗon ɗen no doit arrêtude jokkuɓe noon prostitution politique on yo continue yoɓe hittin yaltu en tout cas wano UFDG faalaɓe yawde ɓen fop yo hittin yalta par ce que président Cellou Dalein Diallo nde no hewte ko pale haray on ñoogue ɗon fop o wonda e mum hande kadi ko ɗum haadimo laamu c'est-à-dire ko yimɓe ñoogue yimɓe fuyanteɓe des prostituées politiques ko ɓen haadimo laamu ha hande hino heddi nder ton kono inchallah rabbi nde Mamadi Doumbouya no yana ɗo haray on fop o memoyi gaɗa ɗon haray on fop on hikkori ton parce que c'est ça ko ɗum ɗon woni victoire on parce que sa heeɓi victoire hande si tawno haranu min analyse si tawno haranu président Cellou Dalein Diallo jaka o laamino num 2020 jaka moƴƴantano mo mais hey ko onon ɗum ɗo a wata wondude sifa ɓeɗo ɗen heɓa nafoore par ce que ɓeɗo ɗen ko haaju mum jokki enen le ko wonɗon ɗaɓɓude koko wallito jama on fof hina ko walla hoore mum enen ɓeɗo ɗen yi ko hoore mum faala par ce que hande kala iwtirɗo ɓawo Mamadi Doumbouya hiɗen andi oɗo ɗen ko avantage makko o jokki o yi makanera en hande si tawi hawri ko sifa makanera en hon Ousmane Gawal ko honɗum o waɗi ko honɗum o wone wadde golle makko ɗe fof ko fi Mamadi Doumbouya ko fino Mamadi Doumbouya jodira ko jullere kanko parce que himo heɓude haaju makko himo heɓude intérêt makko iwtirɓe ɓawa makko no heɓude intérêt mum on donc ça veut dire que il s'en fiche de vous ɓe ha jake mum ene onon si ɓeɓe jonni on ɗon motoru c'est fini onon ko ɗum woni Guinée émergent ko ɗum woni tabintingol gonga Guinée ko ɗum woni tabintingol jamme kisi e Guinée awa mi andi ni on ɗayni hoore mon mo yehi jonni on ɗon motoru on sikki wondema aduna mon on régli on ɗayni hoore mon parce que fiyo leydi moƴƴu ko il faut himɓe c'est-à-dire il faut neɗɗo yaha élection o votane o laamo haɗa ko kanko gañi ko gila ɗon gonga ñiɓata lagine mais en tant que yahuɓe élection o gañiɗo wo on ɗon gon ko on ɗon ƴettete wattire to ƴette fuyantejo joƴƴine yeeso haray ko yon andu gonga ñiɓata lagine aduna te lagine wawata moƴƴude aduna il faut andon ɗum ɗo waɗa ɗum ko e mon le combat maintenant pour les jeunes de l'axe c'est pour la démocratie kala no yaltuɗo ɗon o jamfike kala yaltuɗo ɗon o jamfike ɗum ɗon waton tefu donc haray noon jamfoto ɓen yo ɓe yaaru heña ko kan jamfa ɓe wontira ton parce que nous on continue le combat jusqu'à la victoire finale parce que men accata gonga men jokka fenande yo Allah dandu ha yehi noon ha hon sattiri honno de men accata gonga men jokka fenande
wodi kadi wonbe la ngaddande image men da pay kon sare ko woni sabotude manifestation ji madum ko woni wiide wondema joni kanko ronki ko naati do ko yalti do kanko 2000 ko feƴƴi 2015 men na dum feƴƴata 2000 na feƴƴi 2020 na dum feƴƴata 2020 ene si goddo jokki koppa o yehi han o hewti ko tawatani vraiment kanko joni kanko joni o mapike o sa sattirama joni o inni joni kanko hande kadi kala ko wontuno fenade kon joni ko dum woni gonga hande kadi c'est fini joni ko ton ko hondum woni ko suivanta sifa on sadi ko onon woni tampinde hoore mo min gilande ma nyande mi yi sabotage din mi désabonné un point barre c'est terminé min hande kadi ko stay hawri mi hawri e mun ni harala navigude mi hawra mun lanni c'est tout mais kono haysi tawi hawri mi yiima mais kono mi désabonné mais ko on tampinton hoore mo internet on ko fo jeyi kono téléphone mon on ko onon jeyi ko onon andi ko pas zombo abonoto mi inni on watta on ƴettu force mon on watta on ƴettu tam mon on perdon e yimɓe ɓe annanda hoore ma ni ko yimɓe miilaaɓe c'est des prostituées hey ko onon kala jiiɗo ko haaju mum jokki o combat ɗo wigol wondema kañum ko combat on ko fi goɗɗum naati ɗo yalti ɗo hanki o wolane ɗum ɗo hande si tawi mi ari ɗo ɗen joni on va être franc ko mi jokki ɗo ɗen gila 2019 miɗo jokki miɗo combattude pour la démocratie en Guinée hande si mi yiltitike fi min mi yiidi e CNRD mais régli ton ɗen goɗɗum min mi watti ko jiifa an mi arta ɗo min non ko mi wonno wolande fof ko fenande gonga on ko dumbuya gonga on ko laamugo gonga on ko wallitagol o ɗo son jokkilan ko non woni fuyante son jokkilan se ka haray on miijitaki son senditi min ko mi waɗi haray hande kadi onon on jasini hoore mon ene ɗum ɗo ɗen c'est pas compliqué à comprendre o combat ɗo onon wonɓe jooɗade to sabota wano jooɗi ɗo Guinée hara no inna onon ɗon jooɗi leyɗe porto hiɗon inna wondema yo yimɓe waɗu ɗum yo yimɓe wattirni menen ko fi ɓiɓɓe ma an taniraɓe ma an on fuyantejo wonɗo e wolde ɗum menen koye fi ɓemme woni fi geɗalɓe ma ɓen ina fi ma dey parce que an ko a fuutuɗo parce que si goɗɗo anda ko won ɗum faala ɓiɓɓe makko ɓen déjà sadi ɓen ɓe duwanoka hay heɓude ɓiɓɓe parce que goɗɗo si tawi hawri o miijota ko fi ɓiɓɓe makko miijota ko fi taniraɓe makko fi makko tun o miijoto on o duwaka heɓude ɓiɗɗo mais c'est ça la vérité ko on ɗum waɗi menen si meɗen jooɗi meɗen jokki o combat ɗo ɗen mbuuɗu men landaki fi muɗum c'est parce que hina fi amen est-ce que ça c'est difficile à comprendre menen andi ko parce que si tawi daraka ko na goɗɗo go janano immoto to Sénégal ma Côte d'Ivoire ara darano en Guinée ko enen Guinée ɓe ɓen daranto Guinée onon noon si tawi on inni noon joni onon ko fi mon on tun fi reedu mon ɗum tun onon on ma faaki fi ɓiɗɗo mon fi tanirawo mon mais ko haaju mon ton menen noon on accay men wakkilo fi geɗalɓe mon e taniraɓe mon ɓen voilà on accay hakke toujours ko ilo e la diaspora africaine ko mardi 28 janvier 2025 voilà haray ɗon andi fewdo ɗo ɗen ni programme ko fewndi ko men kon on yi ñanden ɓe inni yo yimɓe ɓe yow waɗa versement ji ɗin fi yowgol hajju ɓe haali fi 54 millions e ngal joni ko honno woniri janngo mum ɓe inni place lanni wo hande kadi place lanni a yaha e windagol ɗa jogii mbuuɗi ma mbuuɗi ko ɓe landi kon ɓe innama place lanni ala onon gouvernement on ƴetti place ji ɗin fop joni kamɓe hiɓe faala naɓude yimɓe ɓen hajju fiigo yimɓe ɓen wona votanɓe fiyo yimɓe ɓen wonanɓe fiyo fof waɗanɓe campagne joni ko kamɓe woni e ƴettude aya goto no ara ƴetta 30 place 50 place ko honto ɗi mbuuɗi iwi onon jibinande lagine wonɓe iwde wonɓe jokkude Mamadi Dubbe a CNRD mi haalanay on si ɗon faala nane si ɗon faala acce ɗon vous allez regretter kala dow mo CNRD naɓi hajju sa yehi toranogol Guinée wata torano Guinée dey toranoyo ton hoore ma ton fi lagine on wata naatu e mum few parce que on yiɗa lagine hande on yiɗa lagine janngo onon ko hoore mum yiɗuɗon fi lagine on terte torane hoore mon ton voilà parce que kala ƴettuɗo ɗi mbuuɗi wujjaɗi ɗo kala yaaruɗo ɗiɗo ɗen hajju yo andu ko haaju makko naɓi mo
yo jokko non haaju makko haray goto landaki du'a makko fi lagine voilà parce que fi wigol ko lagine no buttira onon hinafi no lagine buttira wondon ko fi no lagine hubbira yawgol ƴetta mbuudi wujjaadi ɗin ɓe naɓama hajju arte aɗoɗen e joɗagol e yugi maayi e toragol fiyo giɓɓu gine ɓuttu ko onon woni huɓɓude gine inno yogune ɓuttu ko ɗi haalaji mon woni huɓɓude lagine ko ɗi faala ɗum huɓɓirde lagine menen noon men inni men sali men tewtatako on hande men tewtatako on janngo yehe hajju mo on yi hande sa faalama yawde hajju o leede 54 millions officiel ko wowla kon ko ɓennama e addu 70 millions ko ɓurɗo yoɓude ɗon wo ko ɓurɗo yoɓude ɓuri ko wi'a kon officiellement wo ko on ɗon ɗen woni yawde hajju sina ɗum ko CNRD on me ƴetti place on place ji ɗin fof no réserva fi CNRD par ce que yimɓe naɓa e hajju kala wonanɗoɓe moɓe tañƴini no wawi mobilisude yimɓe on ɗon o yaha e hajju awa si tawi ko ni faalira ɗon jokkirde rewirgol jomiraɗo on ɗayni hoore mon Allah kan goto wawata mo ɗaynde hay bacco ko hoore mon won ɗon ɗaynude on innama hay onon mbuuɗi harana goɗɗo naɓata on ko yo ndaaru mbuuɗi laaɓuɗi ko yaaron hajju onon noon joni ko mbuuɗi wujjaɗi wona ɗon naɓirede hajju sikkon wondema ko Allah ɗaynu ɗon ko hoore mon ɗaynu ɗon Mamadi Doumbouya mbuuɗi ɗin o wujjayɗi woni o jeyade déjà fewnuɗode ni hande kadi o laamaki onon waɗuɓe mo lanɓe ɓen ko onon woni si onon tigi ɓuri wonde bonnuɓe ɓen par ce que hay goto doano kamo considérde lanɗo hande kadi gila le 31 janvier le 31 décembre hay goto doano ka considérude ɗuma ministre ɓe CNRD ɓen fof hande kadi fi hon ɗum par ce que hande kadi gotol jonnaɓe manda moɓe signi on moɓe huuɗi on moɓe prêti serment on ɗon o lanni hay goto non ɗeɗɗano ɓe ɗo fiyoɓe waɗa ɗum ɗon ɓe signa joni noon onon noon wonɓe encouragé ɗum ɗon ɓen ko onon woni jiiɓude lagine ko onon woni bonnude leydi ndin haray ko teddungal e mon ɗum noon ko waɗi noon si tawi no hulɓinani on c'est à dire que ñande kanko Doumbouya o yowtawo gila nden ñande c'est fini pour vous c'est terminé awa haray noon menen men andini on Allah ko goto ko ɗum waɗi si men mapaki si tawno noon ko ɗiɗo haray noon no mapini par ce que haray anda ko honto balancirta kono noon ɓayi ko goto wallahi men mapaki meɗen andi noon no satti jama on ko tora noon koyo ɓurtu wakkilagol ta goto décourage o dey ko victoire on ko enen wonani par ce que Allah dandu en jokkugol bandi ɗum ɗon yo Allah dandu en ɗum en fof meɗen fewten jomiraɗon toroɗen jomiraɗon yo Allah wallu e ɓortodiren e ɗi criminel ji no ɓuri yawirde yo Allah faabo en ɓortodiren e ɗi criminel ji no ɓuri yawirde par ce que ɗum ɗo ko criminel bandi wujjoɓe waroɓe c'est à dire ko ɗum tun woni ko gouvernement donc haray kala jokkodirɗo e maɓɓe haray koye andu ko ɗum o jokkodiri haray o janfike donc musidɓe an haray message ji ɗin sago an ɗi juutata donc haray ko andigol on tun wondema ko wonɗon nande fi jeune de l'axe haray ɓeɗo de ɓe mike ɓe revendique jeune de l'axe min miɗo andi ɓeɗo hina kamɓe woni les dignes fils de l'axe hina ɓeɗo les dignes fils de l'axe ɓe jamfotako les dignes fils de l'axe ko ɓe innitira ko l'axe de la démocratie hina l'axe de la démagogie les dignes fils du l'axe de l'axe ɓen ko yimɓe ɓe andanda hoore ma ni hay hombode Dadis Camara ari fewndo Lansana Conté déjà hiɓe ɗon Dadis Camara ari Alpha Condé ari hina Doumbouya les dignes fils de l'axe hina Doumbouya ɓe yata ɓe tawta par ce que ɓeɗo ɗen feƴƴuɓe fof alamo Doumbouya foti fenade alamo Doumbouya foti jamfa donc si tawi ɓe feƴƴuɓe ɗo ɗen fof ko ɓe prometno on kon ɓe latinanali on hina Doumbouya latintanon ko promesse Doumbouya promesse makko on latotako wata goto e mon ɗayno hoore mon donc si tawi noon hawri on ƴetti ko jonna ɗon wo ande ko mbuɗi lagine jonna ɗon c'est bien mais jokkon combat mon on pour la démocratie de la République de Guinée parce que onon son bonnali combat mon on onon jeune de l'action ñande laamu ari lagine wo vous seriez les plus récompensés en Guinée
onon pourrait être récompensé de la Guinée fo parce que haray fopino andi combat mon on dirtali on yiltitorali bawre ala la motodo la Guinée harako dans la voie légale o ronkoya wattande hila e jeune de l'axe on lando hebata ko la Guinée kala lamminado harako lamminado pour la démocratie on don o jettay en charge toutes les jeunes de l'axe on c'est clair. Kala non wiido tawtay non be démagogue be do be criminel be do haray o perdi haray c'est-à-dire ko perdi o perdini hore makko o jamfike maybe ben fou maybe fi démocratie ben fou awa dans tous les grands pays du monde haray ko yon andu jama wadu be combat on himbe maybe ben fi démocratie ben fou ko honoretebe c'est-à-dire luttu hande ben hino honorede maybe ben mais hinayo baawobe ben duabe honorude ben maybe hanayo ben jamfo maybe ben awa haray onon zone de l'action si tawi on tawti di criminel jido c'est-à-dire ko onon on jamfike on honorali maybe ben haray ko teddungal mo haray non si tawi no wodi himbe l'axe jeune de l'axe tigi meden faala be yiwde tigi les jeunes de l'axe voilà harako axe de la démocratie harako axe vraiment harako immibe vraiment jokkube combat mo andanda horemani gila 2007 mi anda hande harako ben don den woni ko l'axe harako ben don den hiyete vraiment no revendica no honora himbe maybe ben haranabe arbe do wowlugol do de wonde ma meden baawo Mamadi Doumbouya parce que imo wadani men promesse buru serment on deftere den promesse buru dum respectaka signature on respectaka ko promesse on bo habbida awa ko teddungale mo on nani a bon entendeur salut.